Rijetko da vidim tako lijep stream bez da se bogara Ina. Malo nas je, ali nas ima. Ne želim da idem kud svi tu i mali Mujo, znaš kako ide to. Jedni od drugih vide da mu dobro ide i onda hoće i on parče pite i krene istim stopama. Ali to nije dobro, nije sigurno, vam kažem. Svi ćemo da odgovaramo za sva djela i ovo online se pika isto. Nemojte misliti ako pišete nekome, na primjer, loše komentare i ružno pričate o nekome, da se to ne broji u stvarnom životu. Sve što radite i online vam je isto kao da ste radili i u stvarnosti. Gdje god uđeš, psovke, uvrede i jeftino ponašanje. Pa to pokazuje koliko su ljudi očajni u namjeri da postanu poznati, popularni, da skupe gledanost, da budu bitni, da im ljudi šalju, da zarade, da uzmu što više para. Sve ti je jasno. Znači, gladni su, gladne im oči, malo im je, koliko god da dobiju, njima je malo i onda oni traže šta bi mogao još da privučem, još i to ode daleko onda. O fondu riječi odmah vidiš, bravo, nisu pročitali ni bonton, a kamoli neku ozbiljniju knjigu. Ja to najviše vidim kod naših ljudi, baš smo čudan i pogan narod. Pa jesmo, jedni smo u svijetu od najpoganiji i po ponašanju, i po zavidnosti, ljubomori. Nismo ni malo ambiciozni, da poguramo jedni druge, da napredujemo, da nešto napravimo. Mene kad stranci pitaju, na primjer, odakle si, ja im kažem iz Bosne i Hercegovine, oni ne znaju ni gdje je to, nikad čuli nisu za našu državu. To mi je žalosno. U današnje vrijeme bi sve napravili za tih 5 minuta slave, užasno šta se spuštaju, slažem se sa tobom, Devilena, ali internet sve pamti, ostavljate onaj footprint, sve ostaje i kažem i da obrišeš lupam video, sliku neku, ostaje zapisano negdje, ima Bog koji sve vidi. Tako da znaju za Jugoslaviju, da, za Jugoslaviju znaju. Prodali bi ljudi vlastitu porodicu samo da budu poznati, istina. I prodaju, već sam vidjela da su neki već prodali porodice i djecu. Slava kratko traje. Tako da mislim da se ne isplati to. Pozdrav za najmisteriozniju djevojku sa Balkana, slažem se sa temom i zaključcima. Hvala ti, Gorane, pozdrav veliki za tebe. Drago mi je da imamo ljude ovdje u live-u koji misle isto kao ja i da pokušamo nekako to malo da promijenimo. Nećemo se spuštati na njihove nivoje i da se svađamo sa njima, ali ćemo makar pokušavati da ne radimo to i da budemo primjer novim generacijama, da se može uspjeti bez psovki, vrijeđanja i spuštanja na te neke momente iznošenja prljavog veša, ogovaranja drugih ljudi, blaćenja, tih nekih izazova da se mažu govnima bukvalno po glavi, razbijaju glavu, jaja od glavu i tako dalje. To je stvarno žalosno. Sve sam vam objasnila, sve vam je jasno. Ne može se promijeniti, ali nije nas ni briga, samo uživate ljudi, život jedan. Tako je, Gorane, ne možemo promijeniti ljude, oni će uvijek biti takvi, ali šta možemo da uradimo je da izbjegavamo takve ljude, da ih izbacimo iz svog života i sa TikToka i sa bilo kojeg dijela gdje nam smetaju i jednostavno ne obraćamo pažnju na njih. Baš to, draga Alma, veliki respekt za tvoje roditelje da su te vaspitale ovako divnu. Hvala ti, Ina, bravo, to si isto dobro rekla, ponašanje i vaspitanje se nosi od kuće, ne iz škole, ne s ulice, znači samo kuća, roditelji. I baš zbog toga osjećam i neku vrstu odgovornosti, ako sam već na društvenim mrežama, da napravim neki dobar primjer budućim generacijama, da ne rade tako neke stvari. Ja naletio na tebe, imam sad, kad sam slobodan, pogledati nešto interesantno. Super, Gorane, drago mi je, hvala ti, meni je velika čast kad mi ovako dođete, napišete fin komentar. To mi daje motivaciju da nastavim dalje. Hvala, Nusrete.
i na... Ja se nikad nisam uklapala u taj balkanski mentalitet. Pokušala sam, ali ne mogu. Selam za Sandžak Suki. Hvala i Kike. Evo vidiš, ovaj kaže ciganko. Pa i ciganke su osobe, žene, ljudi. Mislim, nisam ciganka, nisam Romkinja. Ali da jesam, mene to ne bi bilo sramota i ne bi ništa loše u tome. Zašto imate potrebu da vrijeđate ljude na rasnoj osnovi, na nacionalnoj osnovi, na osnovu boje kože? Stvarno ne razumijem. Jel se kaže biće ili je to pogrešno, ispravi me ako griješim? Pa, ako misliš na biti će, piše se biti, odvojeno će. Ali mi imamo običaj kod nas da spojimo tu jednu riječ kao biće. Tako da možda u bosanskom može proći kao pravilno biće. Ovaj tu radi kontrasta, da malo da nam razbijemo monotoniju. To je interesantno kod tebe što se ne uklapaš. Da, Gorane, i trebalo mi je malo duže vremena da shvatim da i ne trebam da se uklapam i neću. Biće BiH slang, da Gorane, bravo. Neću se mijenjati, pokušala sam, neću, bit ću to što jesam.